pongo talafou. Ua whairoa Trump o le atu e amata fo I tala noanga I whaatatau I le tau e le vama Iran, I le mai ai o rona tau fia o swainga Amerika I a Iran. O le patia de CNN ua whairoa Trump o lo anga I luma tala noanga I le mawa tunu e lua, e mai se fo I le mata upu le toi tatala ina o le Strait of Hormuz. E le o yeini ripoti ua le au mai le au whaasara lawa Iran, o ta wai whaamataranga ia whapea o le o lo swainga Amerika I a Iran, pe ta wai fo I tālasanga e te Iran I a Amerika, ia tau fia I o swainga. O le malepe o le marienga na iaia Iran ma Amerika, I le masina na te nei mo le tau fia o whitawinga, o tele so na fia ngai le whea avea ina o loa whawa malo, e me se le suau. Lo whea ngai fo I Amerika ma le tau mawalunga o whata waire kesi, ai whapea fo I a Iran o lo whea ngai fo I ma whapi tauri, o no le wha umi o le taua. Lo tāria nei la le isi la sanga le aiai mo I a tunu ue lua. I Peru, ua whaamalolo le tumau e Peru le au unanga le company waalele le Aerodiana, ina ua la vea se tasi o ana waalele le whaunga le vaiaso mamari li wai tulisi, e se furu maratasi ma le au waa e to lua. Company waalele le Aerodiana, le la tau te whaavea ia tulisi lungo nisi o mata anga I le tunu, ua polo ia whaamalolo umana au unanga se ia mai aso suenga o lo whanga solo. Ta ua le CNN na whaeroa mua mua le whainga malo ua liputi atu e le au waa, se whaale tonu tau le waalele le I motisia fsota inga I le waalesi po le leitio. A le whainga malanga sa avena ni iai tulisi e whaamatamata I le tonga mau o se no fuanga ua utau sanga a malo au whaatasi. Wata ua tulisi sa irunga le whainga malanga au fia I la tau mai Italia, Spain, Masiamani, masuia le au waa e to rua mai Peru. O le whaataria nei le unga le suenga I le whaaponga I le whaale tonu. I au se tāria na le sutolu tu sanga se tamaititi wa umara na ola ma pu e nai fo I manisi pasese sa iei le taavale. E to tolu o ni talavou na wala vea se taavale lata I Newcastle I le tae awa na leila. Fai mai le 9 News o le tamaititi na malangatu le taavale o le tu ainga le Toyota Kluger. Tali tonuina na ngā oia mai le tu I saute o Newcastle. O le vaveao na leila na tu poe le whaarabalawe na wase e ese le taavale lea mai le ala tele I Lake Macquarie. Na whaia tong fitinga le tamaititi le no whanga le tupai le whaarabalawe pe I taina maniu lava murimuriane. O le isi tamaititi se furu whātau sanga sai ton fo I le taavale na pu e leo leo ma ave le wharamai mo tong fitinga. A o le isi to rua sa iei fo I te tonu na sosora ese mai le vahanga le tupai le whaarabalawe. E le I whaia ni morianga a o lo wha au wau suenga. I le Pasifika, e lima atu motu o le Pasifika le masui fo'i o le Pacific Island Forum o whaatulanga le ao fia le Porkalame Amerika e whaatatau I visa, le United States Visa Bond Program, le ao mana o miai sui mai I atunu, e tatau na whaari se vai ngā tupe o no o le ruaspuru wafe Amerika, I ama whaiei o na whaimalanga I Amerika I le visa le tumau, po le temporary visa. Whaeroa le Radio New Zealand o atunu e peo fiti, Papua, o Tonga, Tuvalu ma Vanuatu, wao fia I lalo lea Paul Kalame. A wa whaeroa le malo Amerika o lea whainga, wao ngā tele ua whaititi ai tangata e o vaso I lo lato o tunu. Ma le tala muli mai Tonga, wa tāria nei e le Parlemene a Tonga le whaamabaya ngā loa ia, a whaipule e to o lua na whaamaonia so le tu la fono le whaamsinonga, I le masina talua I morianga mai whainga palota, o le lua wherua lima. O le isi sa bema minstau tulisi, ma le isi o le minstau tupe. O le winga lao le whai unga lea o le ato e whai ai fo I mapalota la iti mo lai tu malo. Whai lua I le ripote le Radio New Zealand Pacific, o le isi fo I waa fia I morianga tau palota, o le re whai lua ino se fo I tupe na ia whai ai se Dance Academy, a o le isi na moria, I lona fo ino ni ia, ini sui olo nei tu malo. Whai lua le pārami o Tonga o Lord Whakawhanua, ua ia maua uma whaamawai ngā le tō lua lea, ma utali ai na foi. Ia o tala nā le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo iaso, manuia tere ngā luenga o whenga iai. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Avia maua sosa, Omega Ka, Diana Loi Moa, Omega Ka, Tabale Tamofie, Omega Ka, Fili Mai Loile, Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitifitu lima walu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka.
sile Omega ka. O mana o mie o e pose isi alo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenu. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken. Ima ta au pu tau whi malanga inga. E awhia ima ta au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Ya, ile nganga whaaloalo, ma le nganga whaanga e tia o te whaatalofa mo fualofa fo i le whaafonga tāpua i mai o le atunuu. Po whea lava le tafa o le lalulangi o lo e maua mai ai ia le amatania fo i o le reiva i aso. I le tātou por kalame le atau o savea ma le nganga i fo Faiva. Ina ua tuu matabanga. Ia matu tauna fo i tiu te sa ngai ma le atunuu ina ua alafa i whanunga le lei ma lei fua mai Samoa. Ia ona ala usu leo isi ai ala seu isi ai momoe ai isi. Ai whaaftai le lofa ma le anga le lei o le atua. Ua tau muli pea ia te oe ma uma i tātou uma. O leo mawhai eio na tātou toe lau lua whesina whai. I le nei aso me fua o le aso tonu o le masina le nei o kuso. Lua afe lua se fulu ma le ono o leo o se fulu minute o te ai leitu live farm. Ia i mātou i au ki lani i New Zealand nei. Tāua lunga atu ai fo i ma le au nanga ma le tautua le tō whai a whonga mua. Po le fitalenga fo i a se umanu Francis Ioane. Tali tonu sa manuia la uto mafutanga ia whapena fo i ona tele ni mata upu susua ma le matanga o fie. Sa uto whasoa i ai i le nei aso. A maloa tuai le tātou producer wai uma ona mapu maila ia lea. E wha au au pia ia le tātou ngāluenga. Ina ia whatu langa le lea ia tātou mta upu. Ia ma le whasoa soa ina. I lona matanga o fie. O wane i whaalu fisasi. Le telo mata upu le whaafonga tāpua ia le atunuu. Ina ia e bāna malama. Wa le atunuu nei peo na uwhai atu. O le taimi lava e whaamatala maui li ili ai se mata upu. E māla malama loa le lave ma le fele o se mata upu. Ia na whaia lea o whai unga le leia le atunuu. Whatalofa i le tafa tolu ma whaatulou fo i le vada nofo Samoa, i ona tulanga whalupe. Pa ia ma mamalu whaale malo, pa ia fo i ma mamalu whaale anga nuu. Ia ai maua lunga se vi inga o le atua. E mamoli e hana au auna totofi. Le ngāru wenga pa ia le pai sino le tala le lei. Feoi fo i o le langi. Ia e maise. Le ainga sa le vi ma lo lātu tae au. Na ite ai malama. Ia ma whapena fo i ona suluia ai Samoa ma le lalulangi te lele nale. I le moli mau i le li whaolo Jesu Kiriso ma le tongiola sa ia whaia mo i tātou mo oe maru. I ia la le lofa ma le anga le lei o le atua i lana pule wha soifua i loutou soifua anga lue o le ola tautua o le ola au natu ma le ola mo isi tangata. A atu i mauta malawa ma whaatalofa o whalofa. Ia ma whaafilua i fo i le sāwha inga ma malu o tina ma tamaitai. Ia ai maise fo i o tō o tamā ma tina mātutua o le atunu. Whaaftai ta talu, whaaftai fo i whanono manu. O lau tō tāpua inga o lo manui ai Faiva o alu matama whanau o Samoa i so se tafa o le lalulangi. Ia ma whanau patino lava i lo tō a inga. Sa ofa la leile tua, no lofa mo lauanga le lei tau mulimuli i a Samoa. Ia, mai se fo i le au na nei. I le whai unga le nawa i aso ua tuana i atu. Le sa whai atu nei i ase o manu. Oi, atalofa ia i la tau o lo o asia i tātou le nei vai teimi o le tau sanga ma le tau malulu, malanga mai Samoa, malanga mai isi fo i vaenga o le atunu nei au ki lan nei, malo le malanga, malo fo i. Le tau atai. Loutou lato le tai ma le lato i le ea, le lato i le ala. Ia, whaitai malanga, malo malanga. Ia, whai o sao le mea ngai ki anga i mai, anga i ai.
Wafta yatu i le aso ane nafi sa mo se teimi fia e anga i atu ai le sauninga. Le mea la mali e aise umanu. O le au te saufa i tonu o le wha la purputonga, o le aso ngafua, o le aso Samoa mua o le masina. Ie masani ei o le eka le sia. O le aso sa o le lotu moli mau, ma le wha manutunga, ia wha pia fo i le aso ana poki. A o nafi fo i la wafta i le tua, wha o popo fo i le whainu mera. O e na tupunga i surunga titi o le i atau o savea. Ia ma wha o uina ai ia le whanau, a maise le tamaitai. Andy Ray Lavea Afuk. Andy, ia, au to uma, ia le whanau pele, ia ma le awhawhine le li i le tamaitai, ia Albert Trees, wha Samoa Lavea. Ia masiona fo i ai, ape nā fo i le li i o Al Rohala, Merrick, ia masiona ata li i fo i le aso ana nafi. Whafta i le tua, wha amrianga, e le o mawhai, ona mo tu sia. Ua o le whanau, whamai o le toa, manu mandu i lima o le tangata. O mea alofa le tua na te whasoa, mo i tātou, ina ia mautinoa, e au lo ngafa. E whai o usuri. Anu kua kere ore. Ari se man. Waftai e le atua. I nei wha mundianga. I whanau o fua i mai. Mai i whalo talitununga. O le tele o whanau nei. E replace ai. Nisi wa wala au i ai le atua i tonu o lau lava ainga. Whafo i atu e le atua. Le tamama le tina ai tulu i mai. E tawala mai i whanau. Mai tupunga mai o sulunga titi vi i o le atua. Ma whaftaila. A le bea lai maari e i se manu. O lea au te iluma i le laula. O lea fo i le laina lea. Ai, whai mai le tala le tangata. O le sa wha i tondu mai a pe masalo pe tolu i le wha i tua i a laina. O le sa wha i hele kanga ka ula le nge i ngo i a kanga ka o whakuwit ka whiwhi. E sa oala utala le wha betala. O le maota tāpua i e ulu whale i ele whanau o le tua. Ai o mai e fo i mare wha ngau ki Apollo. O tūlo i lunga se o wawa ai po whela o iai. Wala o waku mo le vavel disappear o le kanga ka. Se ai o le mea lai mali e sa au mawhau po le ala o mea ne. O le a whai le tua ngata whapene. A lea o sausao i le mea leo te lotua. Ai matua vave fo o nimbo. Matisa pia le ngata. Pe o le tala fo le leo so le pese fo le e winga i le wingi sawa fo le ale te to fitu sa boa. Pesa mino. E tu a nimbo. Ai fa penale nimbo le ai te manu te mafofo. O lo wava tele i le asupa i o le tua. Male no fuanga o le malu tapua i o le tua. Sa ulo sa upule i lo loto au tele i alwanga i kua su e mkwa uva le lima mkwa kinga le mkwa kapole vo le tonu ina. Ya ai waftai le tua ua ia au mea le loto on sai. Ya mawhape na fo i ona avesea na langona. Ma le ita na o mai. Ai lo titi lo tua leisis. Ya ona paua me whai le tua. Wani au mea le atali ti Apollo i e wha leanga i ia. Le nganga whaafitai le tua ma le tapua inga. Mamalu i le asupa i a fo i o le tua. Ia le ala ke whekwe lau kamale, alu le lei. E ale teimi te tai le lei mai oe e le atua i a uluma. Ia na ewawa aila i le. Kai wha le lei mai a oi luma i. Ia le na, ia le atua i, lea le lei sa tutupu i le sapati le aso le nafi. Ia, manatu fo i, ia, ua, mai se tau mawhitanga mata ngu fia na nafi. Ia na ta ngu ngulua i ala, ia le o mai le tae o nei. Ua wha tu ngā tā i lunga.
Ai waftai lola mana malosi, awa noa le lei o lo whaia le tua tātou te whetapa i ai pe au mangalu le ea. Ia ma wha wau, ia le au nanga ma le tautua i lau lava ngangana. E te sila fia se umano, wau te i le tai au na nafi. Wa tu i mai isi matai, ia o tu atu le tali le fai toa o fai atu soli. O fai alu o ye, fe mai se alofa o le komaanga. Fai ako le komaanga, oi wa tu o le malo, oi wa usuia le fono. Fai ako le mali o ai. Mai se le ataua mali e pe le aia se la langa tau fio lolo i lo fale. Fai atu ewe i fia, fai mai o le masi i ma te fio. Fai ako, fai ave i le losi. Ewe mai. Oi te le fai fonga. Mai wha longo le mele le na tupu mai nei. Yo, o le whale lau o singa o le laka pi Samoa. Me kere wha longo le oki le mai, mau te o mai le whetā ngisi lai whai ngei ma le lau o iku lai whai a lau o li i ana. Na se i le laka pi Samoa. Ma lai wha solo aku ia si i ma le lupe solo lai alu atu wha ke lola. Se yo la na le le fia no la kola ia le se va i po ye se la langa o kokoe ai o mai mao ma vere ia le ele yo kungi si e koko mai lo mota se man le mea le no foi atu wan ile vai aso ma le vai taimi yo te pese atu oi pea fa longo ia ile malo yo fa longo le malo mo le taimi le nei wa tu malo ele ai a si malo si anga i tu atu o le malo malana tu o lalo ma fa o lo ma au o le fionga le li parbia le alana o ta watu e ai le taimi ma le tae au e minoi lo le parbia ia le na le ala o tau se sila ia i le move le na move ai lol parmia uma na tala loa le kapeneta ma minsta ma i lato uma o pelestene o uni SS uma i le atunu na pauata ngata ma uni le atuto e o i le lakapi Samoa le na whalela wasi le wha iungo le niva yaso na o le awali ia ese e le au whaipule ia ma le au whaipolo kiki ia o lo ia i tono. The majority have shifted across. And I've always said this and predicted this all along. Ele se malusi anga sidi atu le malusi anga le malo pe au olo o le a fatino. Le move le ma le fuanga le malo o fai aisea. Ele ai ma se company fa va malo le lalo langi ato ma Samoa. E to e sau ai se ala ngā tupe. Manisi o company la tau te toe fia sponsor ina, pe toe wha tupe ina. Le au le atunu. Ia, ala nana lai ona o whai atu ma o pese atupe atu te wawa ai i ai. Wa uma ona tu o lalo atu le fionga le parimia. O mai tātou ngā lulua e whatasi. O mai tātou so o tau au ma tau ave le tātou ngā ruenga lea. Ina ia iai se whai ngā pāanga ale uni laka pi Samoa. Male malo Samoa. These are the major sponsor and the funding sources of laka pi Samoa. O tu awai o whelare bele o tu ai o tu ia sa meme. O tu ia sa meme. Ono o lo tau wha maua lulunga, ma lo tau le wha longo. I le tima inga, ma le tu o lalo, ma le wha o lolo, ma au e a watu i teimi uma. Eo, mea na o tupu, malu si anga na i le malo. Ele ai a sisi ngā yo inga sili atu. Ana o tau whaalongo le lei ma whai le mea lea. Suinga ma lie i vaenga o le whaavai. Le tau te alo whanga i ai le tele o teimi whaatolofa mai. Le anga o le whaavai e tu ma oti ai le laka pi Samoa. Lal me o le mwhain tau teu. Ai se a o le mwhai ai. Why haven't you
agreed together to work together and change some of those provisions of the Constitution of Lakapi Samoa. A whai o le mea le mwhai o ngā lue whaatasi ai. Dala le mea o le mwhai o na suinga maalie nisi o vaenga o le whaavai leo. Ai se I anga I mai le malo e whai se whai ngā paanga. Ta tala atu a ao ma whola o le malo. I tupe 4 miliona ia o lo iai nei. Where are you going to find sponsors? Ia na o sta mai mea nale na au mai ni level le Federal Pacific a o lo o iai fo I nā. Manamula ulu Sami Leota. That is a huge conflict of interest. E se I o le te whono ai se e mai le tupe mai o le Federal Pacific Insurance. Whawhea lan na toi au mai e toi whasoa soa lava e le te whono. Le tupe na mai lana company. Ia 3 miliona me le peanut money le mea le nao. Ai ale 5 miliona lele na ofa mai nei. E le lakapi Australia ma le malo Australia. Ana whapea. E whatua ina o tau e le lakapi Australia ma le malo Australia. E o mai sa o lava a watu 5 miliona i o tau lima. Aia. E popole Australia, popole le malo, popole. O tupe fo ia tangata tongi la fonga lai ei. Ua wha mea lofa mai. Ina ia ati nai to develop Lakapi Samoa. But they were worried and a concern. I say, emana o mia le malo to guarantee the integrity, transparency, and accountability. Ta'uau ngā ina le malo I le whaasoa ina o le tupe leo. Ala. Whawhonga lei mai I pū o talinga. Ia le mea la ia le ale na. O ua maa le whee, ua nge le whee. Taro I kui ngifo. Asa ialo le malo. Tō wawa ei, no uwhai atu ei le taimi e whaatau pati mai ei le te malo. Ioi, asa sila se umanu ei le au. Le tu o le tamalo, ma ta pati ta po, o na fofonga, po le fata, po ma le vai, ta fiti solo le tamalo. Nā lo le ayuli, ioi. Ai tāpua I Samoa I o Faiva. Wā nei la hama whaapatalanga I e whai nei lunga le social media. Ma o fe ei, ma awa vau mai I le pāremia. Te ofo I lo te le ma ngafa, ma mata o masiasi I upu e so la lafo. Wanti lai. Ia da pauna le mele uto wo o nei ia. Se sila lai le review le la whai nei. La le wingo le tala le na watu le atau sa vea. E tatau na review mato e tilo I le mata upu leo le whawai. Le mea le nae le angai. O le template lava le tasi o le whawai o le sailinga. O vaenga o tai o le mal, o le vaenga whai o le HRPP. Ne whaongai petesa. Lea foi wa toso mai, ma whaongai I le lakapi a Samoa. Le ala le nao le matua whainga tāfoi. O na suia tō whinga o tai o le vaenga whai o le HRPP petesa. Aisea o le whawai lava le tasi. Ua whainga tā ai, o na remover, ma whase e tua ngalu tangata ne. Ia, dea lau au mai I, whao ngā I le lakapi a Samoa. O te matua I whaafetai atu I lau fionga le li pāremia. Whaafetai atu I lau tali manao. Whaafetai atu I lau tali manao I le fina ngalo o le atunuu ina ia fi le mu le taalonga le atunuu le au le atunuu. Ioi, awa ana le whaia le mea lea, tā lo whai. A o whea o iai le tau whaafefe le au mai nei. Whai mai ua sau noa le IRB, the International Rugby Board. Whai mai o le a tuli ma whaatea Samoa.
from his membership of the IRB Council. Pull crap. Yo. Ole matua tala pe pelo io o ia whamtalanga whapea. Alo whanga ia I whamai e tauna whai ailo I whate aina ma whamalolo I tātou whawhetai ua whatupu le mea lei le teimile nei while we still have a chance to prepare our national team for the 2027 World Cup in Australia. Ia. Ia la whatoa mawale toa fi mali e le whala a matau na wha solo loa. The program and also the money will start to roll out and flow out exactly into the Lakapi Samoa. There will find going nei the Samoan Rugby Football Union. Now what mana itili? To au mai I malitato talita, the emblem and the symbol of Samoa. Ka vai le tua Samoa. Ave le nate wile ato I se mea po feme ave whaolai. Ele o se native plant le nā ale atunu le nei aina nofu ata ngata nei ma Faiva mai o le te wila Samoa. Io, ele lo. O le le susu ele le. Ele o se native plant lea ale atunu. Io. Whawhitai lo nale o toe au mai le lei. Le ata o le tali tā. O le whawai o le atua Samoa. E toe wha pipi I le pine. Ma le whata whata o le mitiafu ma le tō ninga a le manu Samoa. Lau tō sisila la, I le review le la whaunei o le whavaile, o te lo o I tonu lava e mua a ngai I ai le toe lauliliwina. Le toe ilo ina o le whavae, ma vahenga o le whavae. Ina ia whamatangatanga e mawhai ai. Ona talia ina le sao le malo. Watch this space, and I'm telling you, those that will review the constitution of this independent entity and organization, Lakapi Samoa, this will be the first place to start. Olea, amendments of the provisions in the constitution. Ora tono no fola. Ma leo fai to ai ma tā mau I whapenei. Ma te atu le malo na pau leo le funding resource e whaatupe ai le au le atunu. You can't be gatekeepers and shut out the government of Samoa, the only funding body that will help financial assistance with the Lakapi Samoa. E umai li malo. Iwe, pēr no whai atu. Ana hai loe Australia. Whatuatua ina autou. Ai, oisi awali I le media propaganda ia ma lato whesiri ia whamai nei, pena ngoi e Lakapi Samoa ni tupe. A whai ele ngoi, a whela na lei lo loa ia I le tele o tupe, I le tele o tausanga. E whesiri na. A whaila olea. Na whaafifea ona o kika maave. Awa e whai atu lau tala sa o le tala le na. Na pisa Samoa I tupelo Lakapi. Na pisa. Na vevesi Samoa I le sailingo tupelo Lakapi. E sao. Nei se mese. Ma fua I sea. Tautu wa I le lopo fea na o I tupe. O atu le au tustala, 60 minutes mai Australia, o atu ma le au tustala I nei Gamble Live on TV 1, 2 and 3 to look for the money le alu lofa I tamata alu. Ai alu mena whai. So le whaasanga ifo o kengia skoingo John Campbell. Ato ma le whai, to jiala vea le mua isu John Campbell I mea lauri. E la tu atu le pa, John Campbell atu le, sali,
What's the money? What money? Shut up and get out before I smack you. Ya le nala. O ina I loa e fo le e John Campbell le upu fa Samoa fo le ai tupe. E fa ko ya ke fa mai kala John Campbell le wuri human fa mami. Oh man. These are money eaters. Yeah, we're money eaters. Fa Samoa le ai kupe. E ma lia yo suanga le vatele tatou tilo ia I le mea lea. Atu fo I e manuva lava. O lae matua manino le leile tō wha le fionga le li pāremia. Ma o le tō wha fo I leo le momori atu pēa te e maila wali ia. I lunga o la tō social media, propaganda social media. Tau ta ua tua le mea le ta ua le nei. Po o fea e angi ai le matangi, ma le malo losi o vaenga whaupufai. O le leina pito I lalo lava, the lowest common ground and the ground level of it all is the voter. O le tangata palota, pe tau te whetau wai lai lunga I tau o mai lau mai le leanga o le malo, whai me piupi o le malo, ngā oi, anga sala, soli tu la fono, soli whawai. Tau te pisa I ai lunga le level na. Ioi, ai le mawhai ono tau mi milo ina le tau wha le atunu at the lowest common ground. It is the voter you cannot underestimate. Yo tu te pisa I mfape o ya la fa ngoro mai Samoa I ka ko me o ka nga koi la uli mala. At the end of the day, you failed miserably to control and convince the mindset of the voter. It is the people on the ground that votes you in. Go to tonu lai. Tau te whiu ala e hangi de sa whiri runga I. E upo le atunu ao o na toa puao I mauna loa. E fo laupa I o Samoa e whawhafonga I ai I tā ulu o matangi. Le matangi la le nā. Ne sa uma mo mori mai le whi au tā ua lea. E wha ulu fale manofu fale ya satu ya maa I le fatu ma le anganga ma le mawhau fau o le tangata. La le mele o tula I mai nei. Ko feita tangata. Ila wali I wa ti ngata lingo tangata ila wali I. Na ale fai mai a ma ai a lele lilingi mai masasa mai fa murianga mai le malo. And that's why people have shifted themselves as well. Fa mai tala tangata. Ti ngata linga I tala tu le e pai e wha lea ngai le malo a o lea le tau mea o roa whai nei I le atunu. E ai se tau mea lofa o whai atu le atunu, ma se wha mnianga o lo tu ina atu le atunu. Nothing. Na o le malo lo tu malo le ada le utu whale tai se lau le masfutala. Asto na I na se ima vai atu nei se I o mai le tai au nei, na le wa roll out. Grant for the children. Lua se lau tā la bo le tamai titi u pepe fau wa whanau mai nei. Ona whasoro solo lea. O le tai se lau tā la le masina. Se ia o atu. I le tolu tau sanga o le tamai titi. Whafonga la Samoa. Na whawhea o lo tau muri pēa ma tau muri pēa. I le awali I ia o lo tau mawhai e poloka whamanianga mo le atunu. Mea nai tau na whai. Sui lo mafofang. Nango lango le malo ua iai matu malo I le nei vai tau. Awa a te e ala wali ina. Ia te e foi awa ni au tau mawaina se whaamania. Eo, tala sa o le na. People are angry because they're sick and tired of listening to all the crap that comes out from these people's mouth. You know, nal faleanga malo, ya mama, leanga farmai. Oia tu oia, to me valer na fight. To levanto no for the fast fulu to sanga there was no plan
to service and renovate. No maintenance plan. Alela u tō mai nei. Ele whatuas fulmasina ole. Ole malo. Tau ma whai atu e fōfō, ana whau tō whafonga mai ai. Se ei masao whawhai ai I. Ma wha mawhana whana, ma wha vevela no fō. O tofi whai pule. Mai le whase fulu tau sanga. Ai le ai se maintenance plan. O tau lava ia. Sa te tau na whai o tau tiute. Ta iono masina ro o te toi o le sapalai. O vai la au ma fuala au. Ale whale mai. E ai le tangata. O lana tiute ma le mata whai yoi tonu lava lea. Aia, ele I whaia. Failed to react. Failed to carry out their responsibilities. And failed to be accountable for all the duties that they have done, should have done. Awala, le tautu wai ma mai, e lafu o. Ao ilana o mai afi. Na mai le tō vai taimi. A whai fo ila will surpass the times. These are still valid and well-maintained engines. Sa manu, o le leivo na whai. Ai leivo se maintenance plan. Ala le nao le pepe ofi nei, ia la tautu wa, ia whai o lewa no tau sao whai, ma se e iu no tau toi o mai la ia le. Me au ma na le whanongo mai le atunu. Ia. E le wheitai le atunu ma o whai nisi mea. Ale mea ua tupu, ua mimilo ai le pālota malangona o tangata. Mai ala tātou nofo ala. Ia. Ma tautu wa I o. Ale lo ola wali ia le mafu o mai mea. People are not stupid. E ala na whai atu lau tala le nā. Wa tau sila I whainga pālota te tele lua le atunu na so ma sapota mai. Nā mena o ia. You may have thought that they will reinstate to the EPA's leadership and HRPP to come back to rule the country. Never. Not once in 2021 and again in the snap election of 2025. Lua vanoa. Nei se mea na mo. Ai sea, e lau ta ua tua ia te o tau le mea. Ina o tau wo I road shows tau te le masani ai. Me o le whaalawi loa ma whaalinga sa whai. Mana ia o le tau anava tau. O le kola e malea. Wa tele atu le teimi o tau lea le HRPP ma tu le epa. E whaalu I le meo le tau whaaleanga. Nai lo o le o promote ma moli le tā ua ma le mātango fie o le tau kola. You spend more time damaging the image of HRPP rather than the promotion of your manifesto. And then what happens? There was a reverse psychology there. And what does that mean? What I ngata linga o tangata? Tau te o mai e, au mai ma la, o mai le la pisi, ma whaaleanga la uri, ale o mai e talado le lei mai. I le tāu o le tau anava tau. Pena e whai atuai. O le matua mai maunga o le taimi le tau propaganda media, ele ma sesi, ele isa o panga. Tau e mo moli le savali, ma le tō wha le atunu, I atalia e le atunu. A fei. Ma sapasapaya whatua ele le tāu o le mamolinga o le tō whale. Nā utusi sila ye. Ele se predictions ma valo atu le atau sa vela atu sila le mafuanga. E alai ona fili le atunu. E sui lana palota ma sui le whainga malo. People are sick and tired of your rubbish and nonsense policies. It's either you deny it or you delay it. Alea, te
Matoso. Uma tilei ia whamsilonga. Ia tinai, whaiunga. Those are the two major words that are very important in this conversation. Why? Dirty politics delay things. Dirty politics deny things. Me ia te te ema. O wha manuianga mō tangata ole atu nu. People are getting sick and tired of your nonsense. Your crap. E le va lea le atu nu. O le atu nu fia whai manuia. O le atu nu e whai tālo sanga ina ia lilingi mai ni manuia. Ngā lana me le whai. E whai atu tālo sanga ina ia lilingi mai. Ai o tau whaapongi sā, ma whaolo a taua loto ma nganga o tangata. Ina ia te te e ala auli ma whai ngā malo. Ma whaamianga e lilingi atu. Aia, e whai atu a sui la ngona o tangata. Na mai tangata, ala ti ngā talinga. Ki ngā ange mai si meire. Asi kako uie kari mongwia leo a mai le malo mo le nei vai tau. Na le lau al watu. Walatu foi le tupe ta maiti la tauia. Al watu le tupe se lau lima se fulu. Ala tutupe I fono whawai. Te wawa ai. Alu watu tupe o sao whanga le nupi wha. To alu watu tupe o sao whanga tangata le ACC. O le ala le isi mia le tau te mana na oiai. Aleluia. Te au nau whai atu. Le mātango fio le tau kola sa iai. A o tele lau tau taimi e o e tau wha leanga la uli ma le fast. Ai le o matua promote ma fifi ma wha pele pele ma a pele pele. Le nā kola sen manu e wha pene o tātou win kola o mai makako ki kifa o mai whaingar kola. O le si mena le angai o lau tau sa vali iana o tau woa i nei. Tau te le malama lama I lau tau lava nava tau. O ia tusi le mea no maila ia lea o le iloa. Faiva senga po lea. Pe whaingi kupe. Pe whanga ngau whawhawhingi. Ion kukari iela iele ie. O ia tuile pe a papastu i o mai. Oi, e o ai ka maloloa. E mai kanga e mo foi la ko pepe o kukwawa ai. The most silly joke that showed madness, and it turned out it became a failure to deliver on those manifestos. That's how. Anga ko woa uto e promote le kola, tatia le. Ia le behavior la auli la tauia ma la auli ma ona winga ma o winga le tangata soifua. You became so personal against la auli. The personal vendetta became so dangerous. Na la mena tupu. Na pua o ai a toa le va aia le atu nuu. I le tā ua le rutou anava tau ma le rutou ma tā upu leo a mai. Na utou no fo mbala malama le ia I mea na. La no fo tule pon fape mo tua sao. Kua sao ngau sa onga me le au mai le tangata ni o le atou sa vea. Concentrate I lunga o mea e manui ai le atunu. Ai wato to concentrate I lunga personal behavior of lauli and who lauli is. Da la me o fai. Wa toi mi milo mai tangata wa ti ngā talinga ti ngā mata. Nā lau tō mai sao whawhai mai, ma whao ngā mai au tō propaganda media. E ngapa iai lunga I. Kolosia I ma whapea, you think you were doing a great job to convince the people? No! Say,
Nai tau tala noa o tau mawhaaleanga. Ai lelo o sui ei mawhauwhaunga tangata. O tangata palota. I lalo o le ele. O maa le fulia ia o le ele la tau te whaia le whai unga. Malana e kisi. E whawhainga alwe ngai oe. Matofi ai oe o le whaipule. Yo. Melana le utu la I mai nei. And it is beautiful to watch the launch of the new Samoan Rugby Football Union organization in the past weekend. After yatu wa oto sisila tu le to tele lale. Wa ngai uma I o e au fi ai ma le matua e ato whai ono. You pati. To ina mātu tua nai, sa ta alo mai lo lātou vai taimi. Wa oe lango laudi, male lakapi uni fau. Whafta yatu lawa fionga matawheo. Whawhetai lo loto tele, o lo ona sai male lava papale. Whawhetai yatu I lo to mai maanga waa, whaale tu la fono. O lo o lango ai le mau lea. Ua te tau o na tātou mei. E wha tino, seisi tū tino. E re wha peo le alua ai tino. Yeah. Le la whaile review. A wala whisiri tele lava le nā. Ai se a lava. Why? Ai se a lava ua mo musu ai le awari I o ese. A whai o se vaenga le wha vai tau na sui, la le mea wale teu ai. La le mea wale teu ai pi o le tangi a le pumate, tangi atu o le malo. O mai e teu le wha vai ma tātou o mai e so le pule. Ina ia ma whai o na tātou ngā lulu e whatasi. But obviously, you don't. You rely so well. And you bet on this constitution that it will never be dissolved or never to be re-amended or amended in the first place at all. Yo, tau tau tu ai lava whapena, ala me e sele whingo fie. Nasa me mwhaon tātou ngā lue whatasi malo sui whawai nale, teu le whawai nale. Amend some of the provisions of the constitution. Then we can work together, hand in hand. O mal case, faa, sa fu atu, le lima se fulu miliona tala. Faa ta oto atu I ruma Australia. Le tato proposal, ma tato meo le awhai iai, ma faa ngā, iai le lima se fulu miliona nale. Ia wa vaile. Wautou no nofo mata mau le whai tutoa. O kaungi leo whaiko. Po kaungi leo mangu, po ngi leo mamboe, po ngi leo povi vātu whafonga le tunu. Wa lewa na fia ai manu. Wa fia o I leisi tū o le pā. Ai ei le tangata, o lo tū ai I malasasa, tū ai malasamala, tū ai I Mare kolosi pisi foi na le matua ta bau maloka ai le pa. Lava fela na fai. Le feinu manu. Le ai manu. Yeah. La me ko ke fia ai vao I foi I vao amang. Now you have become a laughing stock in the eyes of the world. And all Samoan, New Zealand and Australia are looking at you. Wanti la yo. Whai akua e whai leisolo le mea ai le whai a. Ia le mea na e tup. O nofo au tali tonu ele ai masesi na moe le komiti tuai lea. Lea na whala wasi nei. I le whai ungo le vai aso, lea na seik ma vai atu nei. Ia. Le ai mangisi nga mo moe fe vili ai telefoni. Le a lesi tato move le la whai.
Kongi foi lalo se pe ka. Po se pe siaki. Na o pe sai a me tau ai atu lalo. Pe sai, de tau ai atu lalo el pan mia ma le vanga fou lea ua o mai nei. Fa fitai fa ola tō tonga. O wawai atu si uso ya matamua. Filipo sa enda. Aftai lo tau lango ai mai se o tau umalawa nā sa i aiolupo tea. Andy aiolupo. Le tau wha ia au mua to o vaenga. Aftai ia te utau o nisi o tama mātutua o loa lau tau tau tua. Ua tu atu o tau tau au o tau la lango atu. Na ia manuia le au o Samoa. This movement has savaged and reactivated the spirit, the real spirit of Samoa to support its team. Le manu Samoa le tunu. Le whaola tō tonga lea, ua toi toa ai manatu, ma le malo si anga whao popo o Samoa. A lea ua toi whaatu ma whaora maila le manu. Le anga kikinga nge la wari ia ma kuwai duai. Lai a ai wha le manu le fia manava, fia ola, fia lele. Aya. Its wings were clipped by these culprits. Tele umaro fi ako e fes koi puki. Ya lo ngaru e mai sau ipunga le ngaru si foi ko sau vai o le olamba. Ka ko ka di ai. Ase manu o ka kaire ma tau ti o le nei vai aso ya me se foi le fai ungo le vai aso. Le la ua mata ona o silsila le tunu ala mai mo mai la langi. Lai manatu ala wali ia. E o mai nei le IRP tuli tato. Awa ana le whaia fo i le ngai o inga ma le suesu enga mau tutu, the due diligence a le fionga le li pāremi, a le loia city. Whapea fo i le fionga i amatawheo. E le whaia se ngai o inga whapene. Because they would rather see it as an illegal organization or an illegal movement. But na umalona tāpena, ma au mai le whautuanga whale tūla whono. Ia pālo malwhanga. Tātou wō le malolonga toi 3 minute tali tūla e 5, le ia tau sa vea, ma le tō wha ia. Whainu ule lei, Francis Ioane, ia ma le nganga i fō Faiva i le nei asonga fua. Saonga le mui lunga le ala tele, au e te alu ese wha maulu vuspau, wha longolongo mai pēr. Ia asi tātou wō e momoli wha lei oi le tō whale. Ina ia e saunga le mu. Foi mai, ta mai a whasisilanga le. In this update, relief at the petrol pump will continue for some for now. The government's extending the in-work tax credit, increased mileage rates for healthcare workers and eligible patients, and reimbursement for relievers. Finance Minister Nicola Willis says they'll consistently review the support, and how long it continues will depend on the price of petrol. Given increases in the international oil price, prices could remain above $3 into the coming weeks. The Prime Minister's apologising to Rotorua business owners. He told at an event on Friday they had a parent-child mentality. Chris Luxon was answering a question about the city's struggling economy. Today, he's assured small businesses they are the economy's backbone, and he's sorry his comments didn't acknowledge challenges. Luxon feels he could have expressed himself better. I didn't want to cause any offence. That's not what I intended to do. Clearly people felt that I did, and I just want to acknowledge that wasn't my intention. I'm sorry if that's what happened. A Wellington security officer says some changes were made to event health and safety following the death of a 25-year-old school teacher.
A coroner's inquest is underway into the death of Isaac Levings, who accidentally drowned in 2023, walking along the waterfront after a concert. Former Red Badge officer Luis Torres says events she worked following his death had better communication and protection of intoxicated persons and hopes that'll continue. I'm unsure whether these changes have been reflected in more formal policies. Donald Trump is claiming new talks with Iran will begin in coming hours after calling off strikes against the country. The US president threatened over the weekend to carry out the biggest attack since World War II. Tehran hasn't responded to Trump's latest pronouncement, but global oil prices have fallen about 4% since. That's news. In sport, ongoing drama at Netball New Zealand may have inadvertently forged the Silver Ferns into gold medal winners. They are Commonwealth Games champions after beating Jamaica in the final. Captain Karen Berger says controversy surrounding their coaching staff, financial issues and domestic league has only made the team stronger. As many downs as we've had, I think that's really made this group very resilient, and the way we played out there today has got a lot to do with the fact that we've been able to grow quite close throughout the time. The majority of this group have been together for a while now. League superstar Reece Walsh is one of 16 charges presented by the NRL judiciary after the weekend's matches. He'll be fined for a nasty hair pull on Dom Young in the Broncos' loss to the Knights. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, le mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni wheaweai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua lua lua, lima whāwalu, ovalu selau, lua lua lua, lima whāwalu. O le Samoa Realty, ua whaatutuaina I Samoa ma Amerika Samoa, ua lata I le whaasifulu tausanga lana au nanga, lata te whaatawina whanua ma whale, whai alisi o whale ma pisinisi, e o I le iloiloina o tau o whanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mo oe, a e fia tali tonu, whafsota I telefoni, o ono walulima, lua whawalufalua, o ono walulima, lua whawalufalua, Petanga iane I le samoarealty.ws. Samoa Realty, our island, your home. Eva mai pea I le reilo kasi lima I wakolu a mo. Au ngā tele sunga mo
na pei o le ao Fai mai alofa ai muli muli ane ua sola Tolo tolo maua lalo Ile fale ole a oa o Ayata fama ela mai si aula ile tainamu Tolo tolo maua lalo Ile fale ole a oa o Ayata fama ela mai si aula ile tainamu Tolo tolo maua lalo Ile fale ole a oa o Ayata fama ela mai si aula ile tainamu Tolo tolo maua lalo Ile fale ole a oa o Ayata fama ela mai si aula ile tainamu Faiva alele au teuga Musica ualata ona uma Awala e teita e su esa o paga luerue mai le musica Musica malie aue Ana e sibare Musica malie aue Ya, to e whatalo whatu, male nganga whaaloalo i le whaafonga tāpua i le atunu. I le tolu se fulu minute muli o le tātou pol Columbia le Gagaifo Faiva male ia tau se vea, whapea fo le tō wha. Ia se manu Francis Ione. To e fo i mai ale tātou mata haupu i le lakapi unifou lea na whaatu i le pō le asitonai. E ala na whai atu la utala lea, langa leo wa mai a la usu enga ma o tilo atu. I tu singa ia na whaia. Na mua whai loa i le fionga le li palimia. Mai la tau ia na malanga mai le RB. E o mai e review ia le tūlanga o lo iai ia le whala puputonga le lakapi Samoa. Masuinga fau ia na whaia nei. Ina ua whaia le lakapi uni fau a le atunu. The new Samoan Rugby Football Union. So mind, I want you to listen carefully. Awa oi lato uma ia na filifilia le IRB. E o mai whaile review lea o le lakapi Samoa. Lea na laio na whase tuangalu ia lea na ave matei whono. Le tō whai ana mulau ulu. Sambi leota. Le foi la ua maua i le tai au nei. Ua whase tuangalu foi le sunga le papali i tele. John taima le langi a whele. Mai lona tofinga sa ave ai foi o ia. O se fau whale tūla whono, a legal advisor to the old regime of Lakapi Samoa. A o ia, o le li ofisa o le li lo ia, e wa aia le matanga ruenga o whaam sinonga umai le tunu. Whafta ia tu pari. O lea ua maua, ua e whase tuangalu ma o mai lau tusi wha ma vai i le Lakapi uni Samoa tuai. Nea lau ma ape tō whinga. O leo tō iai se Lakapi Samoa tuai lea na iai. Ai au tō whaafafonga i ei Samoa. Ua mahe o na whailoai le fionga le li palemia. Malana komiti. Whatasi ai
masui ia na tofi mai le IRB. O lona winga, na sila fia le leie sui ia le IRB, le International Rugby Board, le mea lea o le a fai ma le whaatuwina o leisi unifo. So they are well aware with the knowledge that there will be a new Rugby Samoan Football Union that will be launched in the weekend. So they're well aware. I also mai le tustusinga le Samoan Observer. Fai mai, ua wha matau mai e le IRB, le tino tele wha vau malo le ta'alonga le kapi. I le lalo langi atoa. O le a whaasalaina Samoa i le whātausanga. Ma ave e se ai lo lātou sui will take away and be suspended temporarily for 4 years as a member of the IRB Council. Listen carefully. Alare mena tupu. Whaasao mai ele IRB e tawala mai le International Radio New Zealand. Whaasao mai ai ana nafi le tai au. E matua se ma pepelo le atus tu singa wa au maia ele newspaper. Ele ai se wha matau. Ale IRB ma le tino tele o le ta'alonga le kapi le lalolangi. Nā te lei wha matau wina Samoa o le a sei le tau filima. Ma ave eselo na membership mai te tonu o le IRB Council mo le whātausanga. So you see where I'm getting at, ladies and gentlemen and friends and families and fans of Manu Samoa and Samoan rugby in Samoa and around the world. New Zealand and Australia are listening and watching carefully. They have never trotted on our feet. Ele isolia i tātou e uni lakapi te tele nei ma o le ala fo le nā. E whaai tete ai le i tūtino whaavau malo o le lakapi le lalolangi atoa. Nā tū te le whaia ni whaamatau whapea ia Samoa. Ma whaamatau o le aturi ese Samoa ma le council. Nothing whatsoever. IRB has admitted through Radio New Zealand that there was never a threat from IRB Council that Samoa will be temporarily suspended and taken out its membership from the IRB Council for the next 4 years. Get that straight? Pasa o le mta upule na. Lele o mono whaitau atoa ia i le mea. Wā neila, watu ia sa meme ia le tala newspaper le na whainei. Wa whaasa o atu e tamatu, e le ise mea whapena. Sila i le anganga na whaia i lea tustu singa ma lea whasilsilang. They should be ashamed of themselves and even should offer an apology to the people of Samoa and to the new Rugby Football Association of Samoa Rugby. They should offer a written statement of apology. Yeah. Mea le nā ese le tāua i tele o le tātou muli. E tustu singa alo ia. O lo ofa matala i mata upu nei. O lo na winga la. Na o sui ia. E toi fo'i ia yalan. Sui o le IRB. Ai ua lātou si la fia le lei. Le tūlanga o le a ngai ai le pāle mia. Ma sui o le komiti fau lea. Ia whaatu wina. Le uni fau lea i le whai ungo le vai aso. So they are well aware of the move that Samoa will disestablish
the old Lakapi Samoa regime, they had the knowledge of these members that came to review Lakapi Samoa and its organization. They knew what was expected and what was to happen. It was the establishment and the launch of the new Samoa Rugby Football Union in the weekend. Ele mwhaila, ona whapea ele o mālamalama ia le vaenga lea. Le no mai. Whatalo whatu le uso e ta veu Rex le vai, ia whapea fo i le fine i Alan Waller, i nā i Hun Hei Christchurch, a mālawa tu le soifu manuia, whapea nā fo i le fofonga o le Port Columbia. Le sunga ya pestata ma langi Alex Fido, whapea fo i le sunga ya flufi whaptua inu, Coronito, ma le Port Columbia Samoa so o fatas. Le si ufonga le nā on Plain FM i le Aayo Keriso Christchurch. Atalo fatu malole soifu manuia, pia fo i le tauata i tulanga ta uolo o tau. Longo puya li iai ia lo tātou o tunu i nā i le Aayo Keriso i Kalastete. Ai, nā na whamanatu ia i tātou. Ia lewa amatalia le nei vai aso. Whatalo whatu lau sunga sua. Vanga nā po lau telenga fo i le ationgie. Pea fo i le fionga ia le awa niu. Po le fionga fo i le ulua i lila vanga nā. Ia le whanau ma le ainga. Ai maise fo i o le maftanga. So fatasi o le fionga i le ingoa matua. Ia ale tau amo ale. Ia malu tātou ainga mai taito amua. O lo lala mapapa au i au kilani nei ma so se tafa. Ia, ma whamana tuai le whailo inga foi o le tātou ainga i le tātou pō siva fia o le siva mai ma le ata mai. Asto na i asau nei e pa u ia i le aso valu o le masina le nei o au kuso. Ia, tātou whailo i ai i le tātou barbecue ma le tātou siva tele le nā. Tātā ai i le wha edi lau i loa le Oats Band sunga ia penani. Ia whapea fo i le uso ia saia, ia whapea fo i le tua fine, le tumaita ia mele nau lino, a e to vā i pese o whaafiafianga a lei a taua sa vea i le pō lava lea. Ia unsalo fo i iai mana isi uso pepese, e le fionga buangu tutia, the Rose Tomenico. E kule rope umai pese fo i afa masanga ata, ata Frost. Kasi lea pese nga ngāle a tātou wheloa ia nā Ivas Fulma le lima Browns Road le mele o lo o tele ina māsari ia le atunu Browns Road Netball Courts tāle o do wat tala le wha tātou whaitutoa te le no whanga tātou te whiwhi ai sau oe mai ia siau vai inu BYO, yes, bring your own. Ja, maar hier en daar wat liever voor jullie te vinden o le BYO. O lo sawa o ia ma mai is jou wai tau mafo le po le barbecue luas fulu ta la le u fale ia va pe fo ia le tulanga ta o tele o le matango fie o le tau maftanga i le lava fiaf. Fatalo fatu le sunga ya fata. Ia, mana yuso sa manto whailoa i o le te whono le nā o le maftanga a le ainga. Taito ambua le whionga i le ingoa matua ia ale tau amo ale. Atalo whatuai i le nei e fiafi ia mauto uma fo i lo whafonga mai Riversdale Road i Nai Avondale sunga. Ia, ka pia fo i ia nā yuso lo o tau mafuta i le whiwhinei. Ia, o le whaasisilanga le nā, ia toi whaailo atu fo i le aso te au ina ia manatua. Ma tātou whiloa ia ila ia lea i le asto na i aso nei. O le wawai atu i le tulanga tā ua tele. O le tangi lea alo o whaulu e le towhai a le leua. O le sa tau wā ma le fionga
I le whaipule whiriwhilia i le teimi le nei. Le whionga i le tama le whale i atu ia. Whaftai atu le love pale. Ai o lea ua tānu sanga. Ia lele ua. E whapea. O le tuwhaina o le tupe a sa whata le 10 miliona. Ua whaia tonu i le teimi o le whainga pālota lai titi. E lea mi o tonu. Mai le o se mea sa te tau na whai. Ai se a. Na le ave ai se tu o lalo po o se application. E ave le whaamasinonga e whaia ai se mea ta o se interim injunction i le tuwhaina o le tupe. Se e mai a le whainga pālota lai titi a le tumalo. Tā mena le whaia. Le la uanga i mai ia le whionga i le tama le whale ia tu ia. Ma au mai ia lana mata upo lana whinaunga wha le tula whono. Ina ia lata mai lea au le mea e velo maliai ma apilitia mai ai le tangi lea a le leua. Le tangi lea a le whaipule. A strike out motion. Whasanga ia le leua. A ia manatua fo i Samoa. A o le i whaia le whainga pānota. A le i tu malo lea. Na mua lava anga i fo i lunga tu le epa. Ma le lātou vaenga. Ma lātou whaailo i le whangatia e le ai se sui o le HRPP e tamoe. O le ai se whaarave lave i le whainga pānota lea. A le ata pena le lātou sui mo le si whainga pānota le lua whetol sfuru. Ia. A la le mea ua tupu. La le mea ua tupu. La le mea ua whaalave lave ai fua oe le toi ina lea. Ma le vaenga wha upu whai a le hero PP. I le tangi tau pānota lea. O la tau lava na mua mai lunga. A o le whaia le whainga pānota. Mua au mai ai upu ia. O le a whaalave lave. Ma tau nau. Ia lele uapo o tole a fua. Ina ia ave le mata upu lea. I le tangi tau pānota. Wa lea mi o tonu le tuwhaina o le tupe i le teimi o le whainga pānota le titi a le tumalo sa whata lua. Whafonga la le defense o le mele. Ne puinga o le mea se le ua whai e tu le pa. E le ai se sui o le HRPP na tamo e le whainga pānota. La le whi au ma le a ia. E a ia valea mai e fua i mea le tumalo. Ma tau a nau, ma tau a mo, le ua po tole a fua e oe whai se tangi. Whaasanga i le fionga i le tofi whiriwhilia o le tumalo. Why are you intervening so carelessly? Stupidity. Yeah. Yes, it is. Ai avalea. Whai e fua upo le tumalo, ma le tofi o le tumalo. A o le isa o tau sui na tamoe. File mu. Po mano. Tap wai. Ale o tau mai ua i loa atu ai mata ngia ai o tau winga whaitonga fiti pe pelo. Na o tau i loa le lei o tau sui ai sea. A lea na whatala noa mai lunga o tau propaganda media. Na i loa ina. O le au vaenga la ia tu te totas. O sui ai o le HRPP. But HRPP and Tula Epa tried to distance themselves from these independent candidates. Why? Why would you come out, right out and say it? With all the truth and honesty. And say, these are not your candidates. You already said that. And why? These two candidates were interviewed on your propaganda media. It goes to show that you're hiding something and hiding behind something big.
or something very, very small, o fiu, e la lafi mai tua o le tua niu e loa ma maua tua e whaisi la popo o tau tino nai lo le tua niu, leo tau te la lafi mai e tua. Eo. Ia le la wo honde. A leo te whai atua i. De le ua mo tole fua. Mai atu le whaulunga tangifa ma le ainga satunu mawhono. La autou la lango i o le vaenga whai. Ai a le manuia o lautou i tu malo ma le tofi o lautou i tu malo. E toi oso fo i le la. Tui a nei a o lua tai au. O le a whawheo na whavalea la autou tō whata a ua. Ma le manino ma le mal malamba. E se toi a ina ma le vaenga whai ua le o toi tu malo, ua le aise malo si anga. Le aia ma se mea o toi toto e o toi tutoi ai. A whawhea na whatasina le tofi o lautou i tu malo. Ma malu o lautou i tu malo. Le tu malo o leo ua whaitau iai o le si tu malo milionea lea. Mō nei, tai au, marua. A wai le umai le fina wina. O isi compensations o le ngoto ai o le mana wanui ngā tai. I tā fitoala ma ngā tai o ngā sami. O le pa ia mawalunga i le a inga sa tunu mawhono. E le o mai tu le epa ma le hero pipi e teu le vao le tu malo. E le o mai le awari i le nā. E sa ili le file mu o le tu malo. Le ua ma to le fua. Ia o lua pule i o lua loto mla o lua whaato whala inga. O le a i loa i lo lua to toa ma lo lua alo lofa i lo lua i tu malo ma ta ngato lo to i tu malo. Ta lo whae tunu mawhono le a inga malosi. Le mamalu le wha le wha o le wha uru ngā tangifa. Le mamalu lo to wha le tolu ma le ala taua. Tau lau niu ma le eitu tangata, ma tapa au tausi o le eitu malo. Ai a ma lae whaitau lia o Samoa. Si ulepa le nale matonga mau, e whai iai upu o mawaenga le atunu, o lo fofola ai. Le whala o pa ia i sama whai ngā o le ainga malos. A o leo le a whata sina i se mea whatau waa. Ma le wha vale valea. Pa ia mawalunga o lo tātou a inga sa whata. Tufa le porokalame le nei o le ia taua sa vea. Ia o atu i maota malawa. Ma ia ulu mo tāwho lau i whatu loto ma nganga o tangata uma sa whata i totoa loto. E tali atu i le mata upu lea. Whonoa le lei. Tonga mau masi ulepa. Ma le pa ia o le tu malo. Te e atu wai atu le epa. Ma le hero pipi ma whainga mata ngā nei. Ua fosi ai. Ma tau a nau ai le tō wha le ua ma to le fua. Na ia wha le anga le tu malo. Ma so sofa le tu malo. O le teimi le nei. O le tō wha sa idi. A tupu mahe e o le tu malo. Tātou te le tue fia ho ni wha amsinonga. Tātou wo e tali manu, leo wa whaifo ma tō mailangi. Le tātou tofi le nā. Nā oi tātou e ma whaio na wha le leia lo tātou i tu malo. Ma lo tātou a inga e tasi o le a inga sa tunu ma whono ma lo tō sā le nalo le manu al sā nā lala. O le sā fo lau e manu ia ai le tātou i tu malo. O le vānganga ua maea, le tō whawha lele a le tu malo, e manuia ai ma fi le mūlo tātou tu malo, le tu malo miliongia. Io. E le toi umatupe e sa ili, ma fi na wina pea, wo isi au ngā tūpulanga. The compensation will continue to flow in for generations to come. For sa whata tasi ma sa whatalua ma le tu malo atoa.
O I fo I e whaololo ma au ai. Le whato whala inga i le ainga malos. Tatia e se ia tu le epa ma le hero pipi o le oto iai se malosi anga o iai. Ai tātou poto moli futi afu e tasi le malai si lepa ma tonga mau. Sa ili ai le tō whaa le tu malo. Ma ia manuia ai ma fi le mū. Ma toa le tai. I le whaautanga ma le whaatō whala inga. Ai le tāpua inga lupe whaalele nale ma le kalesia. I se lātou whautu wanga whale nganga. O ta maa whale nganga ma tina whale nganga. O le tu malo. Asa na whai la vai whia. O I tau te iloa ai. Alo whanga whai mai o le sailinga o le ami o tonu. Ai le iloa. O le mea le whai e tu la epa ma le ana vaenga lea. O le sosofa ina o le tō wha le tu malo. Ta lepe le tu malo. Ta lepe le nofo le lei o le tu malo. Pau te le o sila sila tu lava ia. A o le la le mea. E maua ai e le te apipi. I nā te le to e maua le whainu mera e whātu ai se malo. Io, o le au ngani atu le nā ma le tangi le pumate. A au tau tala fo i mata upua sa whata. So ngā i o tau tala i ai langa te tele so tanga o tātou ngafa. So alo le tala noa. So alo e ona le atali i le nale. Sa mua na ngalo usu maua le manua le sa ngā lala. Alang. O tau whafonga lai. Le ala le nā. O le tala noa a pele pele. Ma le alofa atu i le tātou i tu mālono o tātou so tanga mangafa ma whaia. Io. Tā ua tele i le whaafonga tāpua i mai le atunu. Le mafua anga le nā. E tala ai. Ma le alofa. Ma le vāwa ai atu. I lo tātou tu malo ono o tātou so tanga i le vānu nofo le nā. Ua le toi whaavalea ina le tō whaa le tātou i tu malo. O le toi ina lea malana tau mo whainga mai e so sofa. O le longa se mea e a ngā i e sofa. Ma ngā i e talepe. Ma wha mate. Ma wha leanga. It's simple to see. Rea le mea o le a manatu ai ina ia ave ese le file mu o tangata ma ia maua le toa le tai ma wha le lei le tu malo. Tangata wha le anga mea. Tangata talepe mea. Tangata e mana na o so sofa mea a wā wale o toi mawhai. O na toi le lei se mea pe toi iai se taunu unga le lei. E toi o iei tangata nei. Io. E o atu le whainga panoto le lua fe tolu sifuru le alata le iwa sifuru mon tupu tau sangal. O le toi ina lea. A wā o lona tai au muri muri lea e le toi mawhai o na toi fo i mai. Sisi whainga panoto. Io. Ai, o se mea siri fo i leo na mata ngā. The rise and fall of Tula Epa. He will never be Prime Minister again. Let alone, this is the last time for him to be a candidate again in the 2030 or the 2030 general election. What legacy does he leave behind? What has he got to offer for the very last time? La le to inga tala anga leo le afine. Na te leo tanga ba ya ko inga kalepe mea. To ina na matua musu elwasi. To ina na le faya ma fa la velave I fo I mea. Ele te tau na whala velave ia. Wana ia le sa ili se vai fofo ma se file mu toa mali ai le whautanga malangona o tangata.
Au tō sila fo iai le taimina sāvali ese mai ai isi whaipule. Nao na lau manu ia lava o le atutu la i whaipule mau ese mai le HRPP. O le ala na mea na whai. Nā te le i talo ina le a inga atoa o le whatuatua o le HRPP. Ma whaipule mai tu malo, mai tātou talanoa. Mai se tātou sa ili vai fofo. Po le ase mea toe, ma whai o nā au maluma iai manongi o le tō whā a le hero pipi. E se mea ua sasi ai le tō ina ma le teita inga o le tātou vaenga whau whai. Mātou te wha malulu atu. Ana u tō wha whonga le tali le tō ina. E o wala wale whailau tusi. Awe la tau ane i tau tolu e whaia wātou e pau ai o sui e o lo iai, le HRPP a lo ia o lo iai. Nao la tau fu i e o mai lunga propaganda media ma whi e mai ai. Le ala tala na tau whaafonga iai Samoa. Wha mai tu e o. Wha mamulu atu i o la tau lima langona o whaipule ua mawhatia. Mai o ai e kea iai. A fialu ala tangata alu. Ai le tā ngofi atu e wha mau popo mai langona o whaipule malona i tu malope o mafua i se awa. O ne tali sa e awha penei ma tu lai ma sola le langona. Wale o toi fia whai mea, manuti mea i le vai petesa. Lei ma se vai fofo na whai. O tuli whaatata i le ala i le kea i le whaipule, pe awha mai le whaipule o fia atu ese. Whea la e whanau mai ai se nganga moni o se tamā moni e lofa moni i lona a inga o le hero pipi. Ai le si tango atu e apo mai le whaipule, apo mai le vaianga whai, le whawhare tui se tātou tala, a o le a se vai fofo. Nea tonu a le ta o le tuli tangata. E le kea i whaipule. Ai whialu wat. Ale mea le nana tupu Samoa, pe au tau whaafonga le lei mai i ai. E le atangia ai se te itai e iaiso na lofa e whaa, mau popo mai. Aia, tuli tangata. Nā lālisi mele tau te wawa i ai, i tu malo, i e whaarawe lave i ai, i e tula epa i alato mata upu, o le mata upu e wa te tau na fua le mea, e le pūlenga mamalu a li i ma whaipule o le tu malo. Hold your horse le whaamsidonga. Te isoa lau pule le tu malo. Pe o atu le mātou mata upu ia te utau. Ona lo te alea. Ao le teimi le nei. This sacred space belongs to the district leaders, to the collective consensus of ali'i mo whaipule o le tumalo. A la lea o toso mai le tātou wanganu i tonu. O toso mai ai, ma le tō whāpa ia whale nganga, a lupe whalele o le tala le lei i to tonu, si ulepa matonga mau. Eo. Tāo fiofi ma mau mai le whaangutu o le solo whanua le whaamsinonga. Se i uma na mātou soa lau pule. Ona mātou to e fo i atu lea i ate o tau. Ea, ese le tā ua ma le mātango fio nā mea. Se vaenga le nā le pepa na mātou sia ma le fionga. I le tātou producer. I nei vai aso o tona i atu. E fua i ai teu te unga ia. O le tū la whono whainga pānota lua awhis fumareiva. Tā ua tele. Ia, le ala le nā. Au te wawai atu nei. Ia. Ua le eise koko Samoa. Le tātou koko master voi lea. Tamo whingota Daniel Booth. Ia, masion tina. Ia, telesia. Ia, ma le ainga fo i o le koko master. Tātou ainga na koko master mai o i le vaifunga loa i vaiporo. Whangaporoa. Nā tilo ai tua, www.kokomaster.co.nz.
com. Wala awa ia ala na te wala mea le atou se vea no wala ula ia le su e maise tatu koko master ai o le no whanga le nai pe o na iai ia le numero tasi Grand Market i Triangle Road Massey ia el tambo wahid mamo wai ma le tatu koko master ina mo wai fo mo le tatu vai o le ola o tau sisile so soani tele o ngase o le ngungu o le sela e au ngā fo ia o tau e palau vale o tau e palau vale ma ngutu a maso a ma upu e ia le tau o tau winu ai vai le wha mamale le ia ai au ngā e le ngungu au ngā fo i le toe wha le leia o tō tonga fo i e tau o tele o le fatungao ia maleate. Damaged liver and kidneys, they're the most detrimental and important part of your body, of your organs, to infiltrate toxins that flow in your bloodstream. Waban tua voi aleanga lo le ake male fatungao. Ia wale mawhailona vai mamai e le tele o meo ona ia tafe yo wala toto. Ano atu lola ia lea ua toa fo i lea i pona iwi maso onga o pona iwi. Ia ua liu masima ina, ia pe liu tupua ina le masima. Ia ona toa lola ina eva vai lola iwa fula me yo tapu lima, fula tuli, fula ia meo tapu vai. Al kamala le la kuloka lepe mai de mea renga. Ia ona toi sau a toa la ia lea. All those wastes and toxins will come through i meo fe au vai tu lou whaafonga le tunu. Ta ua la tau, wai sau vai le ola. Anga i umau tau le i o taura i le mauto le fionga le tātou maketi le nās fuma le tolu Lappington Road i nā i o tara le fionga atuala tau wā tau pautino. Patalo fatu lo fionga le saoli, ia fa pe fo le fale tua ia peka, e fa nauma le ai ngali. Ia fa pe na fo le tua fine ia Maria Nive, luas fulma le lua, Templeton Place, Glendon Manurewa, ia male tumaita i o Marita, ai sa vai na. Na fo i mo le tatu vai avoka for prostate cancer, ngase lalovasa o le tupa o li ima, matane, yeah. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Yeah, I must have o I le tatu, whale o loa lea, o lo iai Avondale Food Market, or Fruit Market. Tafa tōnu lava le tui sa mau, Bakery and Barbecue. Whatalo watu I lau fionga Samoa, o le tolomea le whale tua masanga ma le mali toa. Samoa ki, te o maki, ia malfaltua fo ia Liz, tua fine ia Mona, le uso ia Nifai, le uso ia Fish, wauto umolo o ngā lulue ina ai maise le tātou maota leo le Manhattan, tuisa mahu Manhattan Convention Center I Dominion Road. Tele me whaia le atunu ule nei wa tapu vai tasi ina ona o le matango fie o lea fo I venue, ia maise fo I o le tāpena ina le lei o tau mafa. Pulea, balea, malea. I leanga lo tau mafa. Wha le tonu a toa ma tau leanga ina se wha moe wha tino. Le nā, ia ai wala au lau. Ia le a tau se vei sau vai, o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu, ia male koko master ale tama fi ngota, Daniel Booth. Wala au numero na. Baby grants rolled out today so that we will receive that in September, leading up to Christmas and the holiday season. Nā wā mata na whanga solo mai I le ngata se laudi masfulu, ai o se tasi le nei o navatau. Sa whaia fo I ele vāenga o le HRPP ma le lātou kola, o tupe mo pepe I le la.
ua whaasasa o le whafola ina o le whala o Samoa. Ina iau otu ia September, ua tātou maua tupe nā le whanau. Whanau lo le pepe, lua se lau tā la e lua tu iai. Lesi masina, se lau tā la. Masina uma se iau o i le tolu tausanga. Whauau atu lava. Leo wa tātou tala noa nei i le numana i o le pepe le tau ave mai i le tina lea. Le maitanga lea, e le i soifua mai i le fonga ele nei. A leo wa tātou ta pena ina le ano fale. O me tau si e le pepe lea pe a whanau mai. Oka okai. Le matau tia. Tutusa le lei, le anawa tau lea. Ma le kola le HRPP lea fo ina whaalawi loa le nāwai taimi. I le taimi na o ai e whaalawi loa a lātou anawa tau. A o le whaalawe pe o na ofai atu le taimi mua mua. Wa tele le taimi o le HRPP e whaalu i le wha leanga ina ma le tau leanga ina o lauli. Nei atanga te tōtas. Eo. Le nei atanga te tōtasi o le gangster la le o lauli. O winga wha gangster nari a voi lea whonga mua. Po taringa seu manu. Ne whei taila woli ia nau whai atua iei. Ai tete tau te wawai lo le taimi e liu o i lauli, liu gangster lo, ne wawai lo la. E tau te fiu e tu e tau fiofi. Ua whaasanga mea le sa lalo le ta malo e alu o le mea le nae o iei. Ona tau te lei loa i le treat la uli i le tūlanga o le whaololo ma au. Mautou tala noa fo i lea whasoa le lei. O tele le teime le alu mo le tau whaaleanga. Ai le promota i la i le tau kola lea. Lea nei ua na tau sasi ai lava o tau. Ina ua whasiring ia whawhea pe a te ua whanau mea nei o whawhawhini. O ina na u whatali si a vea la o le masepu le nā na u tu vai lua i lo ina. Mo moli lo ia Samoa. Le sāvali sa o lava. Wa le mal malama le awari ia. I le lato kola na tusi. O se mata upu le lei pe ana i loa la whaavasenga le mea le nā. Io ai la i lalo le la. Ua maua ini whaafine i Samoa o tamalo loa. Ua puputa ia manawa mama i tō. Tulo ua alfa whonga mai le tunu. Ua toi ula ala tō le lato policy. Ua whaaleanga la uli toi whaaleanga mai e lato lava, le lato lava policy. Ngāre kari ye, but can you just imagine if Whawhawhinge walking around with a huge belly arm? Ewa koe. Ia, oi fwoi sis tangata na tali whawalewalea mai iai. O tui le e pāre na whātula ie. Ai wha whea la pe a te ua mai tōsa whawhawhine. Ai whanau mai ia lana pepe. O le ale me whai mai. Oi, a whanga fwoi whawhawhinge. E whai kokongi a fwoi le tupe. Ia o tau sila ia e le. You made fun of yourselves and your own. And, you know, it's like demeaning. Ne upulena. Le mea ta o le demeaning. O le no ingo wai like titia. Le whai upoto ina vole le a o na masi. Asi le sto ina se mea matanga whai whai mai te lo se man. Se o whalongo kulkiminga ua o fia liu lo ia. Kare na wāpupula i ka ngaka ola Awa fia liu lo ia ma fia liu. A vi i vole le se i mauru le i tono le pūo le vi i lafia. Ia, tātou tālia lupe o maunu. O lupe o pupula. O manuia o lo o afuafua mai mo a tai au. Mo whanau matupulanga o le so nei ma tai au ma lua. Ia, o le uoto e ono minute o na tā leo le itu lai ono. Pa malulu atu, o le aseu i whanua,
ia le Gagaifo Faiva o Samoa ma le ia tau sa vea fa pe fo i ftelenga se manu i le nei aso ngafua ma lole o lo sai ma le lava pale le amatanga fo o le nei vai aso ai mose o le nei masina fau au kuso ua tātou au lia ma le sāwalinga le atunu. Te talo ina i iai leanga le lei o le atua, ia o atu i maota malawa, le alofa o le atua i a Samoa. Ai o tātou te māma, tina mātutua. I le ngata i lea o tātou te ta i wha le malo. O tātou te ta i wha le anganga. Tātou te ta i oitu malo o le pūlenga mamalu a li me whaipule e maise o whaletua matausi. Sa o ao, ma au manga, ma aunga whapae o le atunu. Ai maise, le tupulanga lalo vao le nale, o le manuia, ma le lumanai o Samoa mo ata e ao. Whamangalo maise leo le au auna, tufo le tātou por kalame, auto umai lunga le api o fōlinga ma le tātou Facebook page, ai maise fo i le tātou YouTube channel, tufo le tātou por kalame. Ia, o leo o whaitau o tulava, masalo o le sitolu vai aso, tāua lunga atu ai loa lea. O le whaamawai ngalo ia le a tau sa vea. O le a whase e tua ngalu. O le a esefo i le sae fo lauai. Ai, o te le tu la fwa i a te oe Samoa le atunu pele e pele e lo loto ma lau fatu. Tātou te fo lau fatasi ai. Po o whea le o ngā sami, tātou te a ngā i ai. Tātou te malanga fatasi ma oe. Whapena fo i le fatou tenga. Alo tātou matai sili po whea. E u i ai le tau mua o le sāfu lau. O le tātou waa. O le mea le nā. Tātou te folau i langi mai le lofa ma le anga le leima le whasino ala le atua. O ana tā leni maana mea lofa na. Panuia li lau te lenga se umanu. O le a tātou wheilua i le aso a te ao. Lofa mo oe. Ia, ma tausia lau soifua ma loloina ma le pui nga le lei lunga o le ala tele. Ina ia tau nuu ma le manuia i maota malawa. Ia, mahalo fo i tali ngā sua. A mai se osi ngā taulanga le fiafia na nei. A o le i whaata o oto tō whanga o Samoa. Ia, mawhia se malo longa. Ala wha i le aso tai au, ia fōlinga i le atua. Tātou fusia le whau o malo. Ma momori i lapa lapa o malo. Le atua sa vea le nei lofa mo oe, ai wha soifu ia. Vai o manuia.